30, I think 34. Yeah, so ga ba feletse ba le 34 go thoma ka kua ya Lesotho go fitlhelela Serekeng go fitlha mo e leng gore ba bang ba tlo ja nyoko ya go felelela ya go phethela o mongwe le mongwe a phethela modimo wa mopedi ba bang ba phethela sengwa matlhogo go aka go fapana gore ba tla ba phethelang but this year re na le 34 ya ba e leng gore ba ja nyoko yona kgweding ye re leng mo go yona and then ba bang ba tlo ba ija ka October so gone jwale re na le 34 ya ba e leng gore ba jele nyoko so ka kua gae ntho ke nyakang go lemoša batho ba e leng gore ba tlotla batswadi ba bana ke gore se segolo eno ba go kgopela perekišano and then le bale ba tlong go tla kua gae ba etla mabapi le tabeng ya gore ke ba yeng o kry-e ba sa tsebe selo ba gešo le dumeletše re tlo ba le batho ba e leng gore re tlo bereka le bona ge le fitlha mola gating ba tlo kgona go le thuša o tlo bolela gore o nyaka eng tše ntšhi ke tlo ge le fitlha ka kua ga moremi ge le nyaka thušo ya tšona le no fitlha le re le nyaka ntate Malefo goba le nyaka Mmagononoki goba le nyaka Sesi Alice ke bona ba e leng gore kudu mo tabeng ya nyoko ba tlo lebellana le tše dintši dintšhinyana tše di tlabeng di diragala ditaba ka moka ka botlalo ba tlo lefa tšona and then ba tlabe ba šomišana le ba ka gae mmogo le bašomi ba ba šomang ka mola tše ntšhi re tlo bona gore bereka jwang so kgopelo ya ka ke gore gantši ge re iša nyoko go ba le batswadi ba ba reng ba kgopela gore ba tle ba robale ka mo bošegong ba ye go khutša so ke kgopela gore ba e leng gore ba tseba gore ba tlo khutša gantši re ba bukela di-guest houseng tša kgausu tša mafelo a mo gae so ke kgopela gore go sasa ba re founele cause re šetse re ne le more than 10 ya batho ba ba re founetseng gore no re tlo tla nyokong re kgopela gore ge re fitlha ba ga moremi le re thušeng ka marobalo so ka lebaka la ge e le gore nyoko ke modiro o mogolo re fela re ba bolelela le ba nang le di-guest house mo gausi gore ba kgone go ka khutša gore forogo ya Sontaga re tle re kgone go tswela pele ka mmereko so ke kgopela gore ba mfounele sa le early ke tle ke kgone go tseba gore no re ba thuša jwang a ke seke ka lebala malome ka kapa di-product di gona ke di dirile ka moka le tlo di kry-a ge le fitlha ga moremi ka go fapana ga tšona ke di dirile di-product re tlo ba le motho e leng gore re ya go montšha o a tlo berekang ka di-product and ba tseba ba bantšhi ba sa leng re ntšha di-product kua moragong re di ntšhitše ga one go boima gore o di dire kgafetša so ke gapeleditše gore di be gona gore ba ba tlo tlang nyokong ba nyakang ditaelo fela ka lebaka la re ke tlabe ke le busy ba ska kry-a e le gore batho ba tla a ba ntlhoka ka ge ke tlabe ke lebelelane le mebereko e mengwe ba be ba fetše e le gore no batho ba sepela ba se ba kry-a ditaelo di tlabe di le gona di-product di tlabe di rekišwa ke tlo le botša gore le tlo di kry-a go mang ba le ba leng gona balatedi ba rena mo letlakaleng la rena le tlo bona gore dilo tshepedišo e tlo ba ka mokgwa mohuta mang so ke lebogile kudu malome ka kapa ke ne nneta gore jale balli ba rena ba tsena babogedi ba rena ka mola ba kgotsa gore ba nagane le kgolle go berekega buang aowa re kgopela gore le re swareleng dilo bale di lokile ba tsena balli ba rena re a thoma go bua lesegana ke a leboga malome ka kapa re sa le gona mo tabeng ya dinyoko moroka batho ba go rekiša dipudi ya ba dumeletswe mohlomong gore ba ka tla ka kua tlou tša baroka ba tepapatša gore re rekiša dipudi ba e leng gore mohlomongwe ba nyaka dipudi ba ka tla go rena ba tle ba reka dipudi nang goba ba ga moremi go ne le mo e leng gore ba kry-a dipudi gona goba ba e leng gore ba ja nyoko ba tinyakela tšona ge motho a rekiša dipudi malome ka kapa o dumeletše go tla go rekiša dipudi fela dipudi tse a di rekišang o swanetše go ba le bohlatse ba go bontšha gore dipudi tše di tšwa kae number one and o swanetše go ba le kore santše go be le receipt ya gage ya tlong go efa mmagolo and motho o mongwe le mongwe a rekišetšang mmagolo pudi re mo tšea video re tšea motho a rekišang pudi re tšea slipi sa gage video re mo kgatha le dipudi tša gage a di fa bomagolo re lebeletše tabeng ya gore go sasa ge re gahlana le problem re tsebe gore no pudi ye re e rekile go mang le bohlatse ba gona še bo bona a re gane ge batho ba rekišetša batho pudi re nyaka nnete fela ba rekišetše batho dilo tša nnete cause pudi tša nyoko di a tshwenya ka gore ke dipudi tše motho a e bonang gore nna badimo ba ka ba nyaka gore
ke gatlhane le bona ka go ba fa pudi ya mohuta o. So a di swane ka dikhala and nna kwele ke le moremi a ke rekiše pudi. So dipudi tse ke neng le tsona ke tša go no ruiwa ke tša bakgalabe, so a ke rekiše pudi. So batho ba tla ba reka dipudi bo magolo ba ya le mo metseng ya gausu ya gae ba ya ba nyakana le dipudi. So go tseba go rekiša dipudi ka nako ya go swana le dinyoko ba tamela bana ba reke, mara fela se ke se kgopelang ke gore a re rekišetse bana dilo tša nnete ka lebaka la gore go bolela nnete malome ka kapa ke mehlabo e mebedi ye e leng gore re bile go yona kore like re ditelega ka lebaka la dipudi. And se sengwe se ke tlong go se kgopela ke gore ge batho ba etla ba re pudi ke ya bona, pudi ge e le ya bona nna ga re gana ke re nna ke le moremi a ke rekiše pudi. Pudi ya tšeiwa re iša police station and then ba maphodisa ba tseba gore bona ba tlo bereka buang ka ona. Problem e tlo ba ge ba ka kry-a pudi e se ya gago, because go na le ba bangwe e leng gore makemišetšo a bona eno ba go no nyaka go senya modiro, and then ba tsebe gore ba senye modiro. Batswadi ba tlo reka pudi ka nako eo mara ba tsebe gore dilo tše dine di tla morago, because motho a ka go swadiša gore mosentše leina and o tlo kwa se gore o mo patele. O tlo kwa se gore o mo patele. So ga o etla o ne le nnete gore o timeletše, and ga o bona pudi a ke re selo sa gago wa se tseba, se wa se tseba mara o tsebe gore dilo tšela di ya go tšeiwa DNA ba go testa gore nnete pudi e ke amang. So gantši ge go etla nyoko so re bereka le maphodisa, re bereka le ko re bereka le community. That's why ke bolela mo setšhabeng gore ke diša nyoko ba ba timeletšeng e tla le boneng. A ke nyako go diša ngwana nyoko ka pudi ya go ke tlo lwa le badimo ba gabo go sa ngwana ba tlo re dilo tša gagwe ga se tša loka, a se tša sepela gabotse. Nna jwale ka moremi ke santše ke tsene ka gare ke tle ke fe maekarabelo go dilo tše ke sa di tsebeng. So ka mokibelo furugu ka 10 ke tlo dumelela ba ba timeletšweng ba bone dipudi tše di tlabeng di le gona. Tomorrow ke tlo diša by 3 by 4 ba sethupe ba e leng gore ba tlabe ba le gona ba maleloko a batho ba ba go timelelwa ba ka tla mara le gona ko ria di-video tša dipudi tše e leng gore di a rekwa. So ke ne di-video, ke ne di-picture, ke ne di-lipi tša go bontšha gore pudi tše re di rekile go mang. So ke rela re le go sasa motho wa ka tla bona mogopa re pudi e ke ya mang re mmontšhe yona gore no pudi e rekilwe ga mang ka letšatši la gore slip sa gona se sona. So ke lebogile kudu ba gešo. Z2 e tla be le gona, di-product di tla be di le gona, di-yoni di tla be di le gona tša business go tseba gore o nyaka business di tla be di le gona, taelo ya tšhelete e tla be le gona, taelo tša go reka dithokolosi di tla be di le gona, taelo ya magadima e tla be le gona, taelo ya go gaša ka gae ga le sa roba le tla be le gona, taelo ya digateledi e tla be le gona. Le tlo kry-a gone monna wa rekišang di-product go tla be le ntate o mogolo o e leng gore ge le nyaka di-product le tlo ya go yena. Tšela tša bakgalabe ba ga borena tša go tliša lethabo ka gae gore bomma maria o se ka kry-a ba re hlabela mašata di tsona di gona ba gešo ba le ba hlokang bana. E tlang ka mola kudu ke nyaka ba ba 5 ba ba hlokang bana ba sa le mengwageng ya go bonala. Nnete ke no tla ke ba bontšhe gore product e ke e swereng ke nnete e ya bereka. Ya ke ile nyoko ge e sa etla ka tšea 6 months ke ntše ke le gare ke prepare di-product ke tseba gore ka letšatši la nyoko ka gore go tla batho ba bantši and ba bangwe ba tswa kgole and then batho ba sokotše ke nyaka 5 fela ya batho ba ba seneng ngwana, 5 ya batho ba ba seneng ngwana ba nyakang ngwana. Ke tlo ba patediša di-product tša bona, ke tlo ba fa tšona ke re ye go fa ye go ka se fele 2 months o seno ngwana o tlo ba gona. Ke di dirile go sasa di a tsena ka mokana ga tšona malome ka Yeah. Prof 5 ya bona 5 fela ba gešo e se ke ya ba go feta 5 ka baka la gore go ya ka professor ke di-product tše e leng gore di limitile gore ke tša batho ba ba 5. So ge le ka ba bo ma 6 bo ma 7 go ra gore moroka go tlo no thušiwa 5 and then ba bangwe ba tle ba bonwa tšatši le leng ge modimo a go file lesedi la gore go tsene ba bangwe. Ya e tlo ba 5 fela and ke rata go fa batho advice nngwe ge motho a nyaka ngwana malome ka kapa o swanetše go tla le partner ya gagwe ka lebaka la gore o kry-e le gore mosadi o monna gore mosadi o ne bothata wa kry-a mosadi wa sene bothata bo le mo monneng. So ge re nyaka ngwana re lebelela gore re le ba babedi ke mang o e leng gore o na le bothata. Monna o kgona go ba le bothata a palelwe ke go ba le bana, le mosadi o kgona go ba le bothata a palelwe ke go ba le bana. So ge re nyaka ngwana re kgopela ngwana lesea le a kgopelwa sa mathomo before ka berekiša ditaelo tšela wa fa batho bale lesea ka bolona re lebelela pele gore na lesea le ga la phekwa na
lesea le le thibetše ke eng so lesea re a le kgopela re ne tsela ya go ya go kgopela lesea so batho ba tle ba ba 5 ore ke bolela ka 5 ke bolela ka di-partner tše 5 then ke tlo di fa ditaelo then go tloga moo ba batlang then di-product di a rekišwa because nna ke di dirile di ne le ba e leng gore ba di manager ba di šetše morago ba di hlokometše ke lebogile kudu malome ka kapa ba rena ba fihlile kwa re ya leboga profo ka gore yalo motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM nkore re dire ka tsela ye dia ka tsela efe ka kapa ka